Baagi bano ba utlwaletse ebile ba shakgaditswe ke bosenyi jo bo tletseng tirisodikgoka kwa kgaolong ya bona. Ba re polao, petelelo le go thubiwa mo matlong go ne go sa tlwaelega kwa Ga-Rankuwa mme seno ke setlwaedi. Re lapisitswe ke go tseya dithoto ka dikgoka le bogodu, tiriso dikgoka, tshotlego ya basadi le go tsenelelwa mo dintlong. Baagi ba le bantsi ba tsibogetse boikuelo ba go gwantela kwa stationeng sa mapodisi. Last month ba ntsetse founu mo re ko re tlhagang ko stadium mole they were able gore ba nkgame ka skipper e ba ntsele le founu. Really kids are motor mentally disturbed. There ba bitso re etlang le tira motor motsere they don't come. Here tla ka mara fa reference number mbar ba tla till le ka tsena zanga tla le puriselo lwa le tla le to check or what's happening. Mapodisi a ikanne go baya kwa setlhoeng dingongorego tsa baagi. We'll discuss about this memorandum point by point. Then after we come with the solution so that when they come back, we must give them the concrete feedback. Go ya ka dipalopalo tsa sešweng tsa kotara tsa bosenyi tseo di rebotsweng ke tona ya mapodisi beke e fetileng, batho ba le 4,976 ba bolailwe mo dikgweding di le 3 tsa ntlha tsa monongwaga. Batho ba 2,378 ba bolailwe kwa mafelong a botlhe a o akaretsang dikago tseo di ikgatholositsweng le kwa mebileng. Mapodisi a ratlile go tsibogela ditopo mo malatsing a le 7. Ofentse Stimo, SABC News, Pretoria.